Nena disa safu chibakha bakha na do bra पेटीकोट व अर्धनारीश्वर तो बाखा चुमी ख नर्मदेश्वर प्रधान बाखा ठुक्टन यही सोरे टटाजो या कोसे पाना त एक जुगु ब्रा मरते हा सुना कालजी पिने सु वपि मरो वइमा वे माइली छम ख वइन अति ला बामला टाइम जो ठन जाया वगु पिर दे गुल छु माल पंगु ते मरो आ सुना वया काल था गो ए सुबद्रा ख ख माइल चे ला तहा मजो व काउ खै मख मख काइगुलो गन छु बिउसा काइ मख व छंगो ब्रा सोरे वेगु छाटिया भरा ढुंगो छल छल नाया व टका थे छंगो ब्रा गन्या दै मको छौ मको निगो ब्राटन गुलो वन कापना किका पाना तैगो गे खंकल जी ब्राफिगु मरिया खिफियन टुंगु चिन फिना कट्टाको मजोंगले वट आस मथा जिटट आस कट्टीको मजोंगु ब्रामय कासो मौस थेका सुरे सुना यंगल जी सुटा संगयाओ छेडुमा वया वाजा छ छमख पिनियामा वन थन्चोङ निर दे अंगल ल्यान्छ ज्यामया अंगल वे खलाइको भच्च ट्या मजे मजबले वया चोमा वाजा परिवार थे जी अंगल वाजा चा छेछक्का सुचुकुचु ए तरक न्याउने डेक छे मासा वाजा चा वने छेज न्यामेसा जाबोसा वाजा चा माडा मस सुभद्रा फुङा छडिका बिजाना छुने मुखो वाजा चा ल मकाला जुगुब्रा सुभद्रा त संग वने मख मग वा छाक है वे कला दुगु मख वे त छु जाखिल दै ब्रा मुआमरो संका सुभद्रा मनमन ठट नवाई सोरे वो वाजा चा ल्याम जिरङ कल मोबाइल फिगु पाएना वाजा चित मस्तेस हाका तनी ब्याया मुखला वाजा निला चुनी वाजा चा ब्या रेगु छुया मुसु थे च ब्राट हेगुला गुम जंगै ना ख व छुसी सुभद्रा त वाजा ची अबोध त प्रति विश्वास जे सानपुति वनी जंग पंची कीट पतंगला सो वला मनु न्याटिसा व छा मसी सुभद्रा त ठौ नुगय कुचा सुनान प्रतिबार या थेन्तै सुभद्रा ठ मिजो वगु स्वान सटाकी गोटला चम सुभद्रा डनी फेटे सुभद्रै भाजो कोठा द्वाउ या सास फि मला थेचुङको अजुचया थाइ सुभद्रा जिठौ वाजची कोठा अर्ध नारेश्वर या दर्शन याना मादेव पार्वती पिपना जना चङ विचित्रको मुद्रा मंसे मनला कि छुछि मखो टाठे स्वाने ठाउँ बसी होता वाजची कोठा छक सोइगुला जी गजबको लुखन सुले तया दिस रे याक्न सुभद्रे निन अठा चाहिँ वाजा चाला ठग छाते ब्राफिना तुटी सुरुवात दियोनी पिटिकोटी हिना चत्तो बना जना चुन मस्त नारायण दियो थे का ब्राटन रे पिटिकोट न सुभद्रा चिलाड नाहली